nyame so nkosoma na dom nya kesemaye na de enemu etuntwa na obia ntimi san starting a life fresh o de no yo ade kitu obi na me pese me kenti we free chrome kra na abo se nka me korro me on bet me pese me nka asem we all the time me yese me ya I don't know ni me ja ba na de me pese me ken about how I see treaty Obinim. I think in treating ye as a nation and as of my country no nyina in treating ye and yet at the end no ye be ya mane de ahomete anase bibina ade boni bi nyame mane pare no eto na afi no bia because oh Ghana ye hwe ni ye because no so ye nipa madwen ho be 2 weeks ni pese me ya me hu de be na bibia na meja treatment e de mano no ye ndwe so no so ye nipa mpanyimfo se so okoto sabo bi ti unua so aka kira bo anso on sorry yeso yenka se on sorry no so because after no then he come to you e di endwe sa de kwan de ne fa so no o de won abunya asem me kra me video ba ko I don't know ye nyina lockdown no my even video here because I'm a very shy type but I still try my possible best to do some videos you know ama me video bi share one about senka wonye den untwaso onfa se onia keto ana na offer no untwaso then akwa kodru ba bi se wona bo atimi asan ye bie mu aka ho ayi ne nyoma bi a waye twam adi ayi like why exposing no big time am obi ehun ye ba ye hu ni se expose na waye ni nyina no e alert enya de e wo ho se bi e no kra ye hu se no kra e nsem bi enkofo bi e den obi awa adofo e kan se mo a me kan se mo se me too say obi ka so be investigation fa wo benya the bad side of me wa wo hwe me samre wo ye ka se hwehwe mu sesie na obi so obehwehwe mu abrabom enya time investigate you wo so be hu se wo so o mre eti man na na say your brother no wa ye mfom so obi fine ba nye ni nyina so na e no kre now ye o mra o Ghana baby a wona body edu no ye mamra ne nto aso but na obi akofa na asem foforo o kina na obi akofa na asem ni preaching ehwe so ono so ye nipa o we nipa say ni a o ade ye ne ndwen sese wo a ana even ko ye onua ntinke be ye ode man wa hustle Obinim wa hustle obi ahu so hustle ye o she baby asi free baby na neoma bi de nipa ye nipa ntie bi a ono so ne mre ye ne mfum so bi ni nyina mu no se mra no wo hode a emra no mom na nkene ni ndi na se ye force ni gidigidi na ye se ye kwachi na ye kwachi Obinim how e dey no waye de waye no ye friend ye invite no headquarters ya Obinim beko enye kire o se ye kwachi no ma na e beka se wo so anya heart attack na o fake ni that kind of stuff which is wrong ye nyina ti Ghana ha se no mo se be even na mo one start TV ko dru baby enso ene o hono mo woni fie se hia no court aye nko eni gidigidi ma na mo one ko kaso yare ono ane court ye hu wari omi o Ghana ha se no mo why omi case by ono so e abotire mu da bia okono aba okone court enye gidigidi e ma yen konko yese no yesi why omi adwane ni that kind of stuff aban na ne no wa asem se wa yemfum so bia ye nya abotire ma no na aban ni ndi aban ni ndi no odi for fine by kwan ye fa so aye ya brantie no me dey say anhwe ye nyame ma ne pare no na se bibi ya brantie na obo ze ho no me beba Ghana so because enye fine opa ye mfa obi ansi Ghana ha ne macha even anas crampa ono no ye investigation nyina no ona butimi ye ya ma ye hu ono so the weak side of anas by the end of the day anas nam ne baby me say ya nya adwunu bi say sabi o ye ne ye ntimi anko school na ndru say yetimi ko drew level bi a ye wo friends no mo na call the same schools near ade no as asam to ye Ghana ha treatment na different if not there onabo Kennedy Japan ma ye hu a normal bebre a ananse so aye but ananse na mo no de enko che ne force na say banks collapse ye ni mpanyimfo bi a ye wo respect any need dey strong ko e ma wo mo ameme one of them be bi no fans awu nyina sam na fare omo e ma ye hu say oh say mfum so no etimi fa obi ahu bi ba sankofo ni nyina na mo why Obinim why is he treating this iti Ghana ha wonye papa bi ada ti abrante ni see so aye nyina hu for past be say 20 years or 80 years or TV so how ye na sorry abesi this time it is say e ka papa awaye anybody awaye abomu anti mu gidi say ne bone no
ebedo so anche papa na never ever ono so o papa awaye nyame nam no so aboa binom a me fa say nyame nam no so da so boa bi we nipa we enua is a brother, you know what I'm saying. Me asoma make enti minim Obinim say minim so oni bet minini hia me kai once and e hia Okumasi airport because on the TV so enti me always behind the camera so they bring me but no dey na me na me chia no asa but onu ende kra me ti so nim me enti mo obi nya na dwen say e bia minim na na no nya ne sa kra na meka but me so nipa me ho dey ekoso na minim Ghana ha omo so mistakes by your friend papa be Buckner or whatever me kai omo nyina problems by you treat you omo cool you take your time hano you ne nka samfum so bi apa ye wo mra wo man mu ye njai mamra fo ne moment ko ba se ne ne akofa se mu efiri a kina ne masa de na ekoso ne anhwe ya ebe boto mrante ne bi because and some na ye can interest bibia no interest ni nyina na ye no kure bebre utimi se eyankophobia and ho ye omo hin try omo possible best me dem can illegal side na legal side omni ye njai mamra fo na Ghana emra na ni ndi me nkaso so chemra ba ye nyina hu prophet baduko bi then time I wanna bo static case no so de wo mu bi ema eno now ne enkochi ni gidigidi minim se bia emra na ne kasa ni die kwan so efe enim nipa bebre omo so mfom ye bia be ba Ghana ha say no mo treatment no a different from the idea Obinim means you say a person force so be before spirit so be cause on here bringing it down and which is wrong, which is very wrong. Me Christians so we be too Christian here or some me kasa the oye bia na ye be treatment na nye papa the minister ni say yem fa kwan papa so ni treat you Obinim ye njai na sam no kan kakra man try say e be susu jegum na we masa ye ya na bring Obinim down and no agidi say be man nation we ye ho atoya na enye sa de asofofo ne ye no eden a ebinom nye papa ebinom be papa sans the Bible wa me di akire bi no ma me ti ase say na e di akire no atredi for baba but wan ka say atredi for ne ba e bi enko chichire wo mo eye futuo na honorable so obi eni pani na me yehu say nyame som na yesom no e wo ho e na ye kan say adwuma mren so that's one revolution was start here obi ehu se kwan bi so no ba bi oboa ba no nkyerese sa guys na ebo bo mu no nyina mfiri nyame never ever never e be free nyame me ko am tell them gidi se be free nyame entimi ko pass sa guys na ya mention om names na tag om nyina na free nyame no and then omo ma ko school no a omo ya asofofo ndi e bi din means omo man ko school nyame e hire omo no de omo nka ho bi ya hwe sa de ni ye na me de me like me gidi HM say am treat ni ya e be dane case am as a nation because ye nyina na ase asori etia no we de ne ha and me take advantage we na ma kan kire omo nso a omo nim se nyame afra omo wo odom no your Christian council or some dwan ni bi na mo nyina mo ye nipa ba akon se mo nim se de mo ye ni free nyame a ana se mo amomo gi mo ndisa mo de na prophecy is not like school mo ye prophet nyame na de odom or some reunite time aye Obinim kwa na mo ni age now you started to mention some names after them who say mo nyina mo ho as mo shaky but some we together a very difficult say obi bet me I bring them down just like that me can say them we bet also mo reunite or some nyina mo reunite na mo come ho bom say enipa ba akon asem to ba akon atomo ade ne started for front and come fight ma ono a ka me nyini se be kwa akudru this time come on mo bet me come ho bom akon on abo you know na wafum but that time I think you people na mo dey say bring you be down na ye before so ban very bad so obi call for man na ye wanije iti na me sha say me bu baby say yes so okoto sa aboa eti unu aso aka kire ne say sorry yeso on sa sha se na na eti Obinim kwan so manage ye no sorry free ne so na fe ne mention mo name sa money abre the Mr. Ghana nyina say nya abotre ma Obinim no kure bi o mu bia na ne mrepe mo anyame ahye ne bededi enipa na oso mo ani da ho na hu nyame a wosom no na hu ba bi abekọ wa sorry na wa hu se ha na me kọ asori ebebo me that's it by ain't even confirm said the why bia